Okay, adudi lakpenge comment piro I kana kana lai do khang na ba. Vidyasagar la, Susma la, Hiailen la, Vidyalakshmi la, Lanjanba la, Niras la, Laimrembi la, Devina la, Prince la, Waikhom Keswai je kano idura. Okay. Bena race idura. Ado Waikhom Keswo na tab jai chira kano to bujin nuai te ko aduna ming samdok pa yabani. Hauzik samdok tra jo hore loira samto si class loira ga nangi ming doina samto ba ide hore naina maming kai yang kanda yam ngawe ba. Adagi Rosni la, Zakir la, Avinash la, Sangita la, Ataidi. Ataidi. Larissa Lactri, Boinau Lactri, Nereus Lactri. We kai chakra ba. The Stevenia, the kai chakra, Stevenia, the sang and ta what crime, do ma kai chakra. Adagi kai chakra gay. Ladi comment binaro ingai mi ko no laktaba man yauri adu ngai ni. Ladi sat present ai good morning ai da sat pirakadum ni. Amo ina mo haina balai gadum na haina ngai gadum na te. Aina hai pa ngai gadum na te ba. Larissa la, Stevenia sai mo ta hoi gra ma kai char ge. Adagi Boinau la. Adagi no di Rohit la bo. Rohit se lakchri male ko. Okay, adu dia khoi hauraji yare ko. Aina habdo ai tuition jida di noi sab mana na hai gadum ne habdo. Sab mana na dakani sab mana na haina hona gadum ne aduna tuition amma yaudra kan de no idea. Noi memories da amma yaudra kan da no idea. Yare ko. Ada noi loi yaw no hono nu chi yaw no hono. Chatra ji thamoi sing gadum ne chang na gadum ne aduna tu ya roi. Nong tang choi gib da loi tan ba ne. Ngasi class yaw da di hayeng yaw ning dam ne. Settle la. Yung aina punsida kaw ya roi da ba pot khara ai ga ngarang de. Kari hai ra gyai kanda. Ai pe remind okay kai gino hai kanda akhoi exercise pai du me exercise. Yare ko punsida kaw ya roi ji kai no hai kanda. Sin gi manung de angle je kari hab da di zero da ni sine ba. N pi hab da di.
suga 3 pi gumba n gi value je 0 oi bai 1 oi bai 2 oi bai 3 oi bai 4 oi bai n pi lo kan haidi pi n gi value je 5 6 7 mapum sugumba number ngai jiga pi ga lem tar ba du tar de du 0 ta ga ne cos ki angle da haidi cos x na leja duni ko adu x ki muta kari hap tar di 0 ta ni hai ganda odd multiples of pi by 2 yare ko pi by 2 di 90 have ni yare ko degree de on kan 90 ni the pi by 2 gi odd multiples haidi cos minus 3 pi by 2 gumba si odd multiples of pi by sugumba da loi 0 ta ne ada asiga tanga te cos 7 pi by 2 gumba sugumba 0 ta ne 7 gi muta sare 8 lakh tar ba du tar di 0 ta roi ko se 0 ta roi ko kai gi noi kan si even number oi puni even number gi de oi khangde odd number gi de 0 ta ni sine aduga mathang da mo haijina punsi kaw ya roi da mathang da mo haijina ahum subuje yare ko kari haba cos minus x cos ki manung da negative sign yaum tar ba do absorb to we ba cos ti subsan ngam me adu minus x to subsan ga cos x na ta howe minus subsan le yare ko ai ba di minus to ma pan thok loi ba adu sin de du gumba character du ngam de ba sin di ga ne sin of minus x ha ba ja minus sin x na sakine ba di minus subsan ngam moi ma pan tha do ka ne aduga astc ai ta di ka ba add sugar to coffee yare ko add sugar to coffee the sugar up I mean go see the guy sina ga kan da how the exercise the whole kan du sina du ni first quadrant the second quadrant the sign je positive over negative over du hai kan da add sugar to coffee sina khane ab do ningjang ko aduga amana ga doraba sign hai bangang je mana saw the one the hen saw ngam de 1 tabo tingam mi ko 1 den chau tingam de a pick a p of the minus 1 de pick pangam de aduna ma ja minus 1 amasung 1 yamrak ta leiba ngang ne sin x adu samana na cos x su minus 1 amasung 1 yamrak ta leiba ngang ne adu ngarang to gri ga to ga kan da domain and range of trigonometric function taruk ni leje sin cos tan cot sec cosec moi mayam gi domain amasung range kari no sineba adu sin gi de hoi ga ya ba yare ko sin gi de ga kan da sin hai ba function ji di magi domain je kana hoine kan domain hai ta di x da ha pa ya ba value ngai du ne yare ko magi x da loi ha pa ya masing khuding ma ha pa ya ne x da yare ko aduna magi domain ja real number ni r ne na gi aduga magi range si haidi nang na hamning ba value ha pa matam da mangun da ha pa ya value ngai ha pa matam da kana tarak pa ya ge ne range na je adu range ya ahoin hai gare sin gi value ji di kaya da kya buk ta ya ba minus 1 dagi 1 gi manung da leiba aduga masa mak su logo dum ne habdo aduna close interval minus 1 1 sita ne magi range yare ko adu sama ne ko su ma ham magi input ta haidi x ki value da kana ha pa ya de loi ha pa ya yare ko khudima aduna number khudima ha pa ya bina all real number are right yare ko adu ga dor ba range ga dor ba minus 1 da no 1 cos ka sin ga sab mane kai no ka ma ju saw the 1 pick up the minus 1 sin pick am da the 10 is the kana karm bangang no ha kana sin divided by cos ne no ni class 10 dor ko 10 hai tar di sin by cos hai da aduna 10 da di x ki value ja ha pa ya ba je khoi gen hola bera ka re ya kai no ka 10 di sin x by cos x ne ba makha da khoi 0 ta han ba suya ya de ba khoi anka da makha da 0 ta ba suya ya de ha ba aduna cos ki garamba x ki garamba value da 0 ta ga ni sine ba aduda khoina khangye ba oh cos ta di x ki value je odd multiples of pi by 2 hybrid di twice n plus 1 pi by 2 je ba matam da 0 ta gimne aduna singai je ha pa ya de aduna aduna magi domain hai ta di x ta ha pa ya ba value ngai ha ja 10 ge all real number yani except kana twice n plus 1 pi by 2 sigi masing is the ha pa ya de aduna ni sura minus symbol ya je minus to thorai je aduga range de kana tar kane ba 10 ge je range di real number r tar kani kai noi kan da 10 hai bangang je kana na sem ya ba sin divided by cos na sem bane ba adui tar di sumaina masing ani mathang makha la yam tar di aina abdo nang semning ba number loi sem ba ya ne ba sumaina masing ani je mathang ga sumai lai nam tar di nang semning number sem ya ne ba aduna ni magi range ya taning ba number tar pa ya ba aduna r real number r hai je aduga 4 da na ga dor ba nangi function do code warak ba code is the kari ne ba code su code ai ta code x ai ta di sira di cos x by sin x la ne code x ai ta di ado khoina kai ai ba makha gi di 0 ga mana ba ya de ha ba do mes ta
aduna magi domain thirakpa matamda x ki value do lawthone ba karamba value sin 0 ta value ngai de lawthokane ya adu ita magi domain da mai je all real number are minus har kana khaidor kai kan n pi khaidor ya kai hino ai kan da sin je sin gi manung de x ki mahuta n pi hapsalak tar di 0 ta gimne sin n pi 0 ta ina aduna silo thore je adu range di na sa du maina code hai ju masing ani gi divided by tongnaga phangba pone adu ita semning ba taning ba dam ta halak pangam ne aduna all real number hai je adu ga sek amu yenga sek ai je kana ne ba 1 by cos ne ba yare ko aduna makhada 0 leiba ya de habdo makhada 0 leiba ya damnina kai hagi ba cos ki value do 0 ta han ba ya de hamne aduna magi domain je real number khujim mang ne ba adubu odd multiples of pi by 2 twice n plus 1 pi by 2 odd multiples of pi by 2 sim de hapa yarak ko ino kan odd multiples of pi by 2 da cos 0 ta gimne makha 0 ta han ya damnina yare ko aduna my domain adu gere adu range de kana wa gena kan ai na give do sek ka cosec ka ja si am important oi ba poni ko si kaw jo dum kaw bani noina do kaw ya de ai na do si chatra yana yam kaw gon bo ne ba ado ai gi aina ta ko chatra ne kaw ya ro se nang punsi dai ning jang lai ge dum na do sek amasung cosec sa magi value je kai dai kai bu lo ba ya ne kan mai value je nang number line ji da sina plus infinity minus infinity sa khare sira mai dan 0 lai ra 1 2 minus 1 minus 2 mayam lai gare so 3 minus 3 yare ko ai gi sa trang di kaw ya ro ya do karamba sek amasung cosec hai ba ngang ja sek amasung cosec hai ba ngang ja ka dor ba 1 da gi horaga 1 hai masing da gi horaga 2 3 4 mayam 1 ga 2 ga yimrak ta lei ba rational number decimal number ngai fraction number ngai julu ya horaga infinity bu jang ne kwai chaw value bu lo ngam ne ba aduga minus 1 da gi horaga picture give duna minus infinity yam pick value belong ngam ne ba adu bo minus 1 am so 1 gi marak ta leba masing di lo ya roi ba adu minus 1 ga 1 gi di lo bangam mi ko aduna ne sira to keno dot aso ba mi je minus 1 ga 1 gi di lo bangam mi aduga minus 1 dai horoga kwai chaw value bu mayam lo ya re minus sorry 1 dai horoga kwai chaw value lo ya re minus 1 dai horoga kwai pick value lo ya re adu bo minus 1 ga 1 gi marak ta leba masing ai adu di loba ya de yare ko adu na ni kano gi sek amasung cosec yare ko ani jigi range se kana da ga ka anda to all real number khujimak ta re ba kana andi ta roi ba except to open interval minus 1 kama 1 ai je minus 1 amasung 1 gi mark ta leba masing ai di ta ba ngam moi ba aduga to cosec ki ju domain har ko matam da sorry range har ko matam da all real number except minus 1 amsung 1 mark ta leba masing di ta ba ngam moi yare ko si am important oi ba si ja ina abdo any exam nang thau ba noi je class 12 loi ba ngang ju yaw rin ko noi dm tamning ngam gani delhi tamning ngam gani ama tamning ngam gani yare ko entrance pham duram ne do ando si question ja amna tra ani sire dum hanga do yare ko dum hanga do ne ina je ade noi nd thadu yaw nd thadu yaw du ni na nd gi noi kano do kan ko si question dum hanga do ne yare ko na tra kan noi nd na tru any army gi exam ma thani hala je si dum yaw du ram ne air force gi tha si dum yaw du ram yam important oi ba question je ka ba ne what is the range of cosec ki range gari no na hang tu ne adu nang all real number except the open interval minus 1 kama 1 si ga je hai du ne anda kamin pinero si kaw budran ta ro si pon ngai je kaw bu shya de anda kaw budran ta ro kaw du ga man budran ta ro benaris ti keno to ram ni ko ngasi ka tang yaw ni gyan tar maro aduna I horen benaris nang nangonda link do thar ke duga nang makok ta gi yeng ba huna ba aduna tra gyan tar roi aduna ina abdo ai di no hek thengnab da hang du ne beta se kai dom thengna khal je data hang ne tien gi domain ji kai no and to dia dum na lai khai ra ai kaw ba ya de sine ba ina ning ya tra de kai nom ta ki tar di kaw ya kaw da na hona ga dum ne ai kai do bi nang ai
yam phajana effective oina nang laina hona ga dune yare ko hai betradi e no school da zo zan ta khre no class 11 da tuition do da zo zan ta khre na sana zo pa da khangre yare ko adagi mathangi kananomna ai khangda kan da kananomna muk ta han gimni nga mo adu da zu keno do gre adu ga muk kaw godra ba nangbo aduna kaw da hona important we have a positive na kok da hapsal laga thamna hona ga dum ne ba amutang ta ko da loina ba yare ko amutang ta ko da loina ba hona ga dum ne sar pari in ta khre loire ai si kaw roi si keno do roi si picture adu lepang ma kan da ne ba nang hayeng nai india ga phau duije aduna tabi si kaw lai tar de as som khalla mo thi lai tar di yaroi yarba ka you know I kan india da holok du question nam da minute amagi ama khara hin tak amagi ama khai sang do hot na honor ka dom ne question nam da minute ama khai sang adu nang na what is the domain of code hara ka nang sum khalle di yaroi takloi na honor ka dom adu ne ai adu ni like tam bagi gan wai je nang khangna in details loi khangna honor ka nang khara di sim pha bu dum ne sugum ba sim pha bu dum ne nang ningjang lai ya pon de sugum ji de yare ko yare adu na du wai gra akhoi hoje exercise 5 hours ngasi exercise 5 do ne yong exercise yam nungai ni ko akhoi nga dai tam gri myam do so loi phudora ne yare ko man has find the value of other 5 see question number 1 dai na 5 puk si di noi class 10 da to gi du ko man ai ko find the value of other trigonometric function in exercise 1 to 5 1 dai na 5 puk si da yare ko 1 je hana khola jina 1 je ga dorba nong the pyramid is cos x pyramid cos x equals to minus 1 by 2 si pyramid si ga dorba si pyramid cos pyramid adu trigonometric function de kya no lai do taruk ni lai do sin cos tan cos sec cosec adu cos khatang ni pyramid je adu itar di manga watra adu manga du buthu habne find the value of other 5 trigonometric function ai je atopa manga du kana kana no habne yare ko adu class 10 da to gi ba identity khara nang ningjang tare no identity ga kano ga equation ga khena ba khangbro khangdra ai gi youtube ai gi channel da ngan thagat khram ni ko identity has no kano identity equation ga yam khenai na dum search do ro sumaina difference between identity and the equation na ga ai gi intuitive pari academy natraga manipuri yaraga dum thiro dum thola ne identity equation khena ba trigonometric identity hai je kaino trigonometric equation hai je kaino si important noi ko noi khangam da bai ko identity ke equation ke khena ba khangam da mem yaung ne ko sira aduna cos x piram me adu itar di manu putu hai je sin x kana hoigani tan x kana hoigani cot x kana hoigani sec x kana hoigani cosec x kana hoigani habne adi atoba manga du putu hai bani na ado noi trigonometric identity khara class 10 na tam gre class 10 da kai tam gre class 10 da se sin square x plus cos square x equals to 1 ta nang tam gre class 10 da yar ko adai di nangi sin x e kari tar ni sa root over 1 minus cos square x tar ne yar ko adu itari nangi sin x kya tar ba sa root over 1 minus cos square x की value दी क्या था बसा minus 1 by 2 the whole square यार को तो इतारी नंगे sin x क्या था रहा 1 minus सी square का बजे minus हुई square का तुम निको अदुना minus की square दे plus था करे minus minus plus अदु 1 square दे 1 था रहे 2 square दे 4 सीधी क्या था रहा root over 3 by 4 सीधी root 3 by 2 सी क्या था रहा aduna nangi ke no kya tar ba sin x की value 0 3 by 2 tar hai sin phangare sin की value phangram ne sin phangare adu nang 10 puthok ya re therefore nangi 10x kana tar 10 di sin x by cos x ne ba ne adu sin x ti kya ta gra ba hu ki do root 3 by 2 ta gram ne divided by cos x ti kya tar ba minus 1 by 2 ta gim ne cos x ti makha gi 2 2 gak thana ga lemo rija root 3 ka tang lemo re minus 1 ja sira win happy da ne yare ko na amazu phangya 10 phangya 10 phangi dar di
code puthok yare code x ti code hai tar di 10 gi reciprocal ne habdo ado code na -1 minus root 3 tar mina code ti kya tar ne 1 by 10 hai to ni aduna minus si tar ne reciprocal 10 gi code ki reciprocal ne ado nang hauji kaino phangya sin phangya 10 phangya code phangya ado sec ko wale sec ko set ka dilai re sec x ti kana tar ni sec ti cos ki reciprocal ne habani nang cos si diagram ne cos ki reciprocal di sec na draw do itar de si makhdang othok tar di -2 win tar ni nang sec su phange and cosec su puthok yare cosec ti kana tar ni cosec is di kana gi reciprocal ne ba nang gi sin gi reciprocal ne ba sin is di √3/2 ta gi ne ba do 2/√3 tar ne yare ko sile ado loi chure to moi taru loi chure atopa manga do to ado nang check to da de check to da de hai tar di third quadrant da lei ha bane nang gi x to yare ko nang gi x size di x di angle ni ko angle do third quadrant da lei ha bane sile be da third sina first quadrant lei ra sina second quadrant lei ra sina third quadrant lei ra binaries gyan ta bron ta ro nang bo ngasi ga tang yaw ni gyan ta bron ta ro sina fourth quadrant lei ra adu itari akoi kari formula pala ne ba sin cos tan cos se negative oiba positive oiba di add sugar to coffee pan biro abdo add sugar to coffee in is na all are positive by first quadrant di everyone is positive a second quadrant di kedor ba second quadrant di only sin is positive by s is a third quadrant di 10 is positive by ado akoi je man ha je third quadrant ne har me akoi je x third quadrant di kana positive were ne ba 10 positive were ni 10x positive were ni er ko aduga 10 positive were mina code su positive were bam thoi code x su positive were bam thoi ko 10 positive were mina code x ke dore ba positive were bam thoi ba kan tar ko adu itar di mabai ni khatang ni positive were du je 10 ke code ka atai di positive were gadra atai di loi negative were ni ha game ne add sugar to coffee ASTC na is third quadrant the T lai raise 10 je positive boy have ne 10 positive boy ne 10 ge reciprocal quote dum positive boy ne ba ado lemori ba moi mari du di negative boy ne have ne ado khoine to raise sum riang to cos ma negative boy re sum me kai no kan third quadrant da cos negative boy ado gi mathang da sin je kari ha ge ba sin je khoi si positive ni ta raise sin gi value kya ta ge se je √3/2 positive da ra kro asila lam ni ko yare ko yin ai kan da third quadrant the sin negative boy du di add sugar to coffee rule na ai third quadrant the 10 ga code ka positive boy ga dum ne ba akhoi di kya ta sala ba sin gi value je positive number am ta re ba adu na nang ke dogone se negative ha pa ka ne ba mamang da minus ha pa ka ne ba kari no sin je negative boy da ya de ba adu na nang ta ri value du negative sin ha pa ka ne ba gyan da bro si bo minus √3/2 da ra ja yare ko aduga 10 di 10 je akoi na sai hot kan minus tar hi ko 10 ja ado na sai aina hoja abdo sin je kya na sai positive tai na di hot kim na do hoji negative tar ma na tro adu ita sin gi mahuta minus √3/2 na sai di √3/2 ka tang tan gi ne jara minus √3/2 tar ani makha da jo hana gi minus lai jara mani kakthana ga si je plus point tar ani 10 je √3 tar ani 10 je √3 tar mina magi reciprocal code se ke dor ni 1 by plus √3 tar ani ai di 10 do plus way mina si jo dum plus way ani 1 by √3 ado sec ti negative ta hara sec negative ta ya ji summi ko ka yunai ka anda 10 ga code ka tang negative way dum ni third quadrant di aduna sec negative ta je summa wa pham ni ado cosec su negative ta han ga dum ni yare ko 10 ga code ka tang ne positive way du third quadrant da ado cosec se nang positive positive way le me to 2 by √3 ado di nang ga dor ni sira nang minus half ne yare ko se ga ro se ba ai amdang hot ke ko du ko no yama holan ji se se noi holan ji ai deng ja huji holo ado group da thagalak tu ni ko noi repeat ai de ko du di se ai ama ga hot ke se ai ama hot pe ge ko kidang ngaw ba male ai roman number 5 se wala ge ko sa roman number 5 question number 5 se atai di noi hona ba question 5 ta pyramid na 10x की वैल्यू जा -5/12 pyramid ba second quadrant यार को ज्ञान ताना द ब्रो
10x की value is minus 5 by 12 पिरमे अदो in second quadrant है in second चमाने ये फोन on थोक बगा हाना on थोक बगा चमाने second quadrant निको मा पिरमे जे सी ज्ञान आदि हलवा है तुमने अदो क्वेश्चन नंबर 5 सिदा ज्ञान ताहो को आई फसन तागी क्वेश्चन नंबर 5 सिदा सी 10 ले रे यारे को 10 ले रे अदो करी ने बा second quadrant ने बा second quadrant निको मा पिरमे जे second quadrant ने Beneris nang mo comment gam the director ke dorge Beneris yaw do zaro see add sugar to coffee yare ko ado second quadrant ne habani to second quadrant de ke dor ba yaw to second quadrant de kana positive hoye dum ne ba to second quadrant de add sugar s sign habani tro sign ama positive hoye ni yare ko sign ama positive hoye ni sign positive hoye ram ne ke dor ba sign ge reciprocal haidi cosec sign ge reciprocal di cosec ni ko cosec ka positive hoye ne ba atai di loi negative hoye ne ba ani ja thang ni positive hoye du je second quadrant da si khangwa yare ko adoi dari hawre je ko 10 je -5 by 12 hoye bani na aham da code pu thok yare code x kya tar ni code x code 10 ge reciprocal lai bani na -12 by 5 tar ne code negative tare ko mamang negative tare je code negative tare dum ne second quadrant de aduna si jim chume si book chume yare ko atopa puthok tu wale adoi tar di da khoi formula am junoi class 10 da toge kari formula using 1 plus 10 square x equals to sec square x na nang formula am toge yare ko adu da gi nang na puthok ya ja nangi Sigi square is from the lacta root over lacrani 1 plus 10 square x equals to sec x na lacrani asongi square is from the square root ado sidi root over 1 plus 10 ki value di kya ta ba 10 ki value di -5 by 12 ta na tro aduna -5 by 12 whole square equals to sec x yare ko ado ida di kya ta ba sa 1 plus -5 minus cd plus 1 ni ko square ni na 5 square di kya ta ba 25 by 12 square di kya ta 144 yare ko equals to sec x yare ko adu ke dor ba sa sidi kya ta ra si som do hodok si ko sidi tinjana tar di 144 plus 25 ta ra by 144 sidi kya ta ra ba sa 144 plus 25 di kya ta ba 169 by 144 169 is kya no 169 is 13 square ni 13 square by 14 square yar ba a 12 square ba ai 144 is the 12 square ni what hido adu itardi sira tak tu je manung da hauji do 13 square by 12 square equals to sec x adu si square ga root ka thana re square ga root ka thana re adu na nangi sec x ka na ta ra ba sec x 13 by 12 adu sira nang na careful oi du je kai noi kan da sec se negative oi ga positive oi ga ne akoi second quadrant ne second quadrant de ke do ba sin ga cosec ka khatang positive oi ga dum ne ba atai di loi negative oi ga dum ne ba akoi add sugar to coffee rule na je adu itar di sec ni si di sec negative oi bam thoi adu na sira nang minus ha pa ka ne sime yare ko sime yare sec phanga nang code phanga re sec phanga re sec phangi tar di nang sec reciprocal di kana no cosec sorry cos phang ye yar ne cos ai tar di ka ne ba 1 by sec ma na ya do reciprocal ne ha do adu itar di 1 by sec ki value di kya ta ba -13 by 12 adu itar di 12 se ama thakar khat khani adu nang sec x kana ta ba -12 by 13 da re sec phange kana khatang are ama ni ahum 10 ga 10 phange ko adu itar sin ga cosec ka khatang are sin ga cosec ka sin cosec ko hol jong adu kai formula se ni se de using 1 plus cos square x equals to cosec square x na sisu class noi 10 da program are ko oh sorry cos si cos ai bani ko cos
ꯁꯤ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯣꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯁꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯁ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯨꯖꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1 + ꯀꯣꯠ 스퀘어 x ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯇꯨ ꯀꯣꯁꯦꯛ 스퀘어 x ꯅꯪ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤ ꯀꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯤ ꯇꯨ -12/5 ꯅ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯚꯔ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗ 1 + ꯀꯣꯠ 스퀘어 x equals to cosec x ꯇꯥꯔꯅꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ 스퀘어ꯁꯦ ꯑꯁꯣꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ 스퀘어 ꯔꯨꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯚꯔ 1 + ꯀꯣꯠ x की वैल्यू सिर्फ फंगरे तो सिरा क्या -12/5 -12/5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू cosec x यारे को सिबुक त ज्ञान तारी लौरी अदुई तार सिदि क्या तारबा 1 + 12 स्क्वायर दी 144 ने आबदो by 5 स्क्वायर दी 25 equals to cosec x cosec आइबनी को cosec x अदु सिदि क्या तारबा सिदि 25 + 144 दी 169 by 25 equals to cosec x सिदि क्या तारबा नसाय दुमाइना 169 दे 13 स्क्वायर ने 13 तारनी मखाजना 5 तारनी equals to cosec x अदो नंगना होजि हंगदि क्वेश्चन जा सेकंड क्वाड्रेंट नि सेकंड क्वाड्रेंट द cosec से नेगेटिव ओइगेरा पॉजिटिव ओइगेरा सिने यारे को अदो सेकंड क्वाड्रेंट दी साइन का cosec का खतंग पॉजिटिव ओइगे दुमने हाबने अदो इतादि सी सिरा पॉजिटिव तारे ये सुमे cosec पॉजिटिव ओइबे सुमे 13/5 तारे इसे अदो cosec फंग्रमिने नंग साइन पुथोक यारे sin x दिगा नागी रेसिप्रोकल नेबा 1 by cosec आबदो cosec की रेसिप्रोकल नेबा अदो इतादि नंग sin x कना तारने बा 1 by क्या तारबा 13/5 ताराने हाइबे छदी क्या तारबा नंगी sin x क्या तारने से 5/13 तारने अंत यो सी ज्ञान तागदन त्यो ने कमेंट पिनरो ज्ञान ताई तादि दम द पिनरो से दुल मै लोइ पुथोक यारे पुथोक ngam सुमा तो ज्ञान ताबर ताद हियालेन तारी अतै दे इसाई नो साई कमेंट ब्रेक तब ता त ओइ निंगदना इन सोमदना मथा सावरे केसवाई जे केनो नत्रो बेनरिस नत्रो केसवाई जे mindlessly चेंज तौबना ते को हियाले नाइ जे हेता पा हापसले हाइबगुम नि को केनो जा साइन जा पा हापसन मनते हियालेन करिगिनो हाइ कांदा पॉसिबिलिटी अनि ने सा पॉसिबिलिटी अनि ने रूट ओवर 4 हाइ कांदा सी वैल्यू क्या तारक याय रूट ओवर 4 की वैल्यू जे लारिसाना गामो हाइबदो लारिसाना गामो हाइबदो रूट ओवर 4 की वैल्यू जे 2 ताराजु याय रूट ओवर 4 की वैल्यू जे लारिसाना गामो डोमिनेंट रेंज की द माना होखिबदो रूट ओवर x की द होखिबदो -2 ताराजु याय सी जे रूट ओवर 4 की वैल्यू जे 2 ताराजु याय -2 ताराजु याय पॉसिबिलिटी अनि ने यारे को रूट ओवर 4 की वैल्यू जे 2 ताराजु याय -2 ताराजु याय यारे को अनि जे मनुंग दा म लौदुने बा यारे को अदु ने से तौरै जे सिरा रूट ओवर तो सिलै जे तो सिगी केस दे यंग से सी केस दे यंग को से रूट ओवर ने ब्ले जे सी रूट ओवर ले तो रूट ओवर 13 स्क्वायर बाय 12 स्क्वायर हाइ बने बा अदु रूट कखना कांदा प्लस नत्र आइदि तारक याब जे 13/12 हाइबम तारक याय और कना तारक याय कांदा -13/12 हाइबम तारक याय बा अनि जिने तारक या दुइ जे यार को प्लस तारक याय माइनस तारक याय अदो कदाय कनाना डिसाइड तौने कांदा प्लस तारक कदर माइनस तारक कदर कना डिसाइड तौ कना नंगी क्वाड्रेंट दो डिसाइड तौ कने बा नंगी क्वाड्रेंट दो सेकंड क्वाड्रेंट ओइ बनिना सेकंड क्वाड्रेंट दि साइन को cosec खतम पॉजिटिव ओइ वाइ बनिना यार बा सेक्स दि नेगेटिव ओइ गदुम ने बा अदुना ने बाइना माइनस थमै सी ज्ञान तारबो हेलेन करिगिनो माइंडलेसली हापक पनते इट हैज ए रीजन मरम लैबैने अदुना मैथ्स ता कोइ तौजे माइंडलेसली पा हापनते फॉर्मूला पिरा मे मान हापु ASTC आदि एड शुगर टू कॉफी ना रूल जिना कनो माइनस हापु प्लस हापु ना पाइ माइंडलेसली हापसन मनते
ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯕ ꯔꯤꯖꯟ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯆꯣꯞꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯣꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯠꯁꯇ ꯏꯁꯇꯨꯗꯦꯟꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯅꯪ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯅꯪ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯝ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯆꯣꯞꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯦꯅꯔꯤꯁ ꯅꯪ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯅꯪ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯈꯔ ꯍꯣꯠꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯪ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ 3ꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯑꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯨꯏꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡ 1 ꯃꯈꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯉꯩ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯇꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯆꯥꯛꯁꯜ ꯌꯦꯡ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯁꯦ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯋꯥꯔꯛꯁꯦ ꯄꯤꯁꯤꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦꯅꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯤꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯅꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦꯅ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯄꯤꯗꯕ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏ ꯍꯣꯠꯍꯟꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯁꯦ ꯍꯣꯠꯂꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯣꯠꯂꯣ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯣꯠꯀꯅꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯅ ꯍꯣꯠꯂꯣ ꯆꯨꯝꯍꯜꯂꯣ ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯠꯂꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯣꯠꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯇꯧꯗꯣ ꯊꯥꯒꯠꯅꯔꯣ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯑꯩ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯇꯧꯔꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯅꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯨꯡ 1 ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯩ ꯐꯝꯃꯛꯄꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯐꯝꯃꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯐꯝꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯩꯁꯨꯗꯤ ꯂꯨꯗꯕꯅꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯣ सुषमा होला
Okay. Cos cos A की वैल्यू फंगे सेकेंड क्वाड्रेंट दायरा ओके quad then quad cosec cos ahum ani ahum mari manga kino kari susma sek ki di puthom dre nang yara lemre mi ki summe ya lengi yara ya lengi summe rohit ki rohit make sing ka pawe blur sala cosec okay rohit lale rohit ki lale ko rohit yengu siramunna nang is lale jong sida nangi cos ki puthorok pai je nangna sin की mahutta cosec की value hapsale nangi je sin की value hapaga dumne rohit to sin की value de 3/5 natra nangna hapai je 3/5 natra 3/5/2 ma nang hapai je la le ko sa yung cos की value hapag mo tamda 1 minus sin square hack to natra do sin की mahutta sin की value 3/5 sa hapaga dumne nang di 5/2 cosec की value in hapsale ko rohit sem to so मैं कहोगे प्रिंस की संगीता की जो संगीता की सुम्मे 한절래 수스마게 뭔가 다갈래 말래고 सुषमा विद्यासागर की अदा सुमे लारिसा की यार रोशनी की
मैं विजयलक्ष्मी की सुमे या लाइट सिटी नत्रा यार तो लंचेन बगी था लगते लंचेन बाय बांगा जो क्वाइट तपंगा करीनो ना कनो आई नो होड्रे को हियरलेन की मिस्टेक अमा नंग सेमटोक जरो अदुदि करीनो नंग मिस्टेक तो हायरो नीरज की थाकलाई नीरज की यंगजी नीरज स्क्वायर रूट हाप काउरे ओ यारे यारे हाप जो यारे यारे यार सुमे यारे को यारे अदुदि कनो तौरजे हौरजे मतलब लोई हौरे sin and except sin and cosec I do यार को क्वेश्चन नंबर 6 तौरजे क्वेश्चन नंबर 6 की जा मानब गातनी हो क्वेश्चन नंबर 6 का सार आईडी सारना होलिबसिंगदो अमत्ता यूज अमत्ता काइनो मयेक सिंगदे कमाइना सेम यू खंगदरे सार टैबलेट से on lemre mi mayek sing ri dro sigi kaino ahum yawdo dot ahum right ki corner da right ki above corner da top corner da dot ahum yawdo youtube ki adu sango aduga resolution da sango aduga resolution do 720 da thamo highest resolution 720 thamo adu itari sing ni mi atai sing na atai juloi sing da jaro anda comment binor ne atai ju sing da bro to hijibo lemre mi di yam sing de haiba अतई दी सेंग द ब्रो रिजोल्यूशन दो 720 हाईएस्ट द थमगदम नेबा तो हियालिन सेंग यारे जे लोई सेंग यारे जे लारि सादो सेंग यारे जे नंग रिजोल्यूशन दो 720 थमोबा क्वालिटी दो हेंगल लोबा सुषमा जो सेंग यारे जे दी देविका की होले येंग जे देविका ngangai कनो तौदमनी मादे अनोबो यावबनी कमाय होत की येंग जे ज्ञान ताब्रेंग जे okay cosec देविका cos ती नेगेटिव मोइने हाबदो यारे को अदुना cos की ममांग दा सेरा नेगेटिव थमंगदोबा लास्ट की सिनजिदा नंग cos की ममांग दा नेगेटिव थमंग कइनो आ सेकंड क्वाड्रेंट दी cos नेगेटिव होइने हाबदो अदुना ममांग दा नेगेटिव थमम को कइनो देविका अदो cos तो नेगेटिव लाक्तोनी यार को cos की वैल्यू दा होजिंग नंग 4/5 ताइजे नेगेटिव 4/5 ताला कदमनी नेगेटिव 4/5 ताराबनी ना रेसिप्रोकल लौ कांदा sec की वैल्यू जो ने sec की वैल्यू दे नंग नेगेटिव हापे cos की दा कॉर्म खतंग नि sec की दे हापम में को यार सुमे यार लेमे नाइज सर आईगी फोन पाइबा हाइते होरेन सेमल गया हो सेमल यारे को क्वेश्चन नंबर 5 बुक कनो तौरनी अदो आई होमवर्क पिरमगे होमवर्क से सिरे निंगजंगो को क्वेश्चन नंबर कनो ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क को क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क ने मैं तौना रोसे द क्वेश्चन होरेन दौतुनी को होरेन दौतब यादबनी यो क्वेश्चन नंबर अखोय 6 ने तुमान आइजे फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मखा द मोय मरी नि मोय मंगा ने पिरमिजे मोय मंगा जा नंग वैल्यू पुथवाय बनी यारे को मोय मंगा जे वैल्यू पुथवाय बनी अदु यो क्वेश्चन नंबर 6 सिगा क्वेश्चन नंबर 7 जिगा माने यारे को हाइदि sin हारे मनुंग द पिरम एंगल जा 765 ने अदु cosec हारे मनुंग द पिरम वैल्यू जा 1410 ने
यारे को अदु माइनस हापम याबे को दोने माइनस की वार्निंग आ लेते को आई माइनस हापै मरम हाके अदुना एंगल जे मनुंग द पिरामिड जे डिग्री द गाता पिराम बनी हों तो 765 डिग्री अदुगा सिरना 1410 डिग्री अदो अमसिना माइनस द पिराम अदुगा क्वेश्चन नंबर 6 गिना प्लस द पिराम अदो कयम द वार्निंग आ लेते को माइनस पी दे प्लस पी दे नंग वारम गनी मथा सारमदना तौंगनी अदो मथा साउनु को होके अदो अनी जे मनुंग दाय अमा खतंग दि होलने को गिनो कान सब मानैबा अदो आई अरुबा 7 जे होलगेबा नंगना अराइबा 6 से होमवर्क ओइना तौतारे 6 से होमवर्क तौतारे अरे को होमवर्क अनि सुगरमनी क्वेश्चन 7 जे होतकियो या लाय जाने क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 7 cosec minus 1410 सुगम क्वेश्चन जे अदि मनुंग दि एंगल जस ओ बिरक तो से 1410 गाना सो पिरेबा सुगम जगे दरबा मेथड अनि दो होटपे यायबा यार को मेथड अनि दो होटपे अहान में मेथड वई होटकेबा अहान में मेथड सिने कमाय तौबनो दो अनि मेथड अनि म होटके को फर्स्ट मेथड आरो फर्स्ट मेथड अहान में मेथड को नंग मेथड अनि ना अपा बम खलो होचो को लोइ तानी नंग ना अराइ बम खलो होचो यार को सुगम बे क्वेश्चन लागतारबा मेथड अनि जे दुम पांदुनी नंग ना अपा बम खंजे तारे अदो से अहान में मेथड ता कई मेथड नोय कांदा अहान में मेथड से को ओके रोजर अहान में मेथड से दरबा नंग कइनो येंबा मा नंगी यूनिट सर्कल येंबा मा यार को यूनिट सर्कल दा कोई के दोगीबा यूनिट सर्कल थे को उप्स यूनिट सर्कल से लेरा अदो सिगे दरबा सिजना 0 डिग्री नि लानी सिजना पाई बाय 2 नि यारे को सिजना कनानेबा पाई नि 180 असिना क्या नेबा पाई बाय 2 जे 90 जे अहुम सरक तुने 3 पाई बाय 2 हाइबदो 90 अहुम दे क्या दारबा 270 हाइबदो अदु नंगना से रेडियन दे इबा सिरदि एंगल दो रेडियन द पिरम द्रेबा डिग्री द पिरम नत्रो तो क्वेश्चन दा 1410 डिग्री ना मथक ओ मसा मा जे डिग्री है को डिग्री द पिरम बनी ना को कोई डिग्री दि रजे अब 0 डिग्री से पाई बाय 2 हाइबे मोत नंग 90 डिग्री ने इरोबा सिना 180 डिग्री यारे को होरेन रेडियन द पि कान द रेडियन द इरो होतुनी को सिना 270 डिग्री सिलै रेबा अतोइ तारे हौरजेबा यारे को हौरजी यारे को हौरजी सियंगो बेनरी सरे यंगो होमवर्क की मतलब लोगेरा से हौरजी को अदुइ तारदी 1410 हाइबनेबा 1410 जे नंग नौजी थी दुइजा 360 के आरक नो थी नेबा 360 यारे को आदि 1410 जे 1410 जा नंग 360 ने डिवाइड होजे बहुजे मरम हाइ कने को 360 ने डिवाइड होय मरम जा अदु 360 ने डिवाइड तो तारी के आन सटकने 4 न सट जा 3 ne sadya ma ko 3 na 300 36 are 18 yare ko 339 10 dare ko minus doktar di 0 adi si ama purani 11 dagi 8 khai doktar di kya tarba 11 gi 11 de 4 na yade bidalaxmi 11 de 8 khai doktar di 3 yare ko si di kya tarba 3 yong to 330 dara je 4 na yade ko अदुइ दाइ नंग सरि कंफर्म तारे करी कंफर्म तारा गया कांदा 1410 हाइजा करी के माना गया कांदा 3 into 360 plus 330 सिदि अंगांग वंगिने नंग तमक पोपोतुनि को आदि सेओंगी कोशियन जगा डिवाइजर गा कोशियन के पुरिनारगा रिमाइंडर तिनजल वाबदो दुगा नंगी डिविडेंड फंगने हाबदो यारे को अदुनो 1410 जे सिन हाइनिंग जे केमता नते 1410 जे 360 क्या ना सागे बा 360 क्या हो गया कांदा 360 अहुम यावेबा तो 3 into 360 आइजे 360 अहुम यावी अदुगा 360 मरी सुगा दबदो खरा वाले सिने तो कया लेमवेबा 330 लेमवे सिदि क्लास आंगांग विंग या मसा विंग नोइ पुरिनब येनब तमकपदुनि को आइजे 1410 जा 360 डिग्री क्या ना सा 360 डिग्री अहुम ना साइबा अदो खरा जु लेमिबा कनागा
330 ꯍꯥꯏꯗꯤ 360 ꯌꯧꯒꯗꯧꯕ ꯀꯌꯥ ꯋꯥꯠꯂꯦꯕ ꯁꯦ 30 ꯋꯥꯠꯂꯦꯕ 330 ꯁꯤꯗꯤ 360 ꯌꯧꯒꯗꯧꯕ 30 ꯋꯥꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ 360 ꯑꯍꯨꯝꯅꯤꯀꯣ ꯅꯪ ꯆꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯤꯒꯤ 1410 ꯁꯦ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯅꯪ 360 ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ 330 ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯀꯗꯣꯝꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯂꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯂꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯂꯣꯝꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯋꯥꯏꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯋꯥꯏꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯪꯗꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯣ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯇꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯇꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ -1410 ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯏ ꯆꯠꯇꯦ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯋꯥꯏꯁꯇ ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯣ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯔ ꯁꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ A B ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯍꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯠ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯁꯅꯦꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯠ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭꯅꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯋꯥꯏꯁꯇ ꯅꯪ ꯆꯠꯂꯛ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯋꯥꯏꯁꯇ ꯆꯠꯂꯛ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝ ꯆꯠꯂꯛ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯖꯀꯤꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝ ꯆꯠꯂꯛ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯍꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯆꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯗꯣꯝꯗꯩ ꯍꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯩ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯗꯩ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯆꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯠꯀꯅꯦꯕꯁꯦ 360ꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯆꯠꯀꯅꯦꯕ 3 × 360 ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯆꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ 360 ꯑꯍꯥꯟꯕ 360ꯗꯤ 360 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯁꯥꯏꯀꯜꯅꯤ ꯅꯪ ꯆꯠꯂꯅꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯋꯥꯏꯁꯅꯤ ꯆꯠꯂꯤꯁꯤꯀꯣ ꯁꯣꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯋꯥꯏꯁꯅꯤꯀꯣ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯩ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯋꯥꯏꯁ ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ 360 ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯠꯂꯦꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ 360니ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯅꯪ ꯆꯠꯂꯛꯈꯤꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ 360 ꯑꯃꯁꯨ ꯋꯥꯠꯂꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯆꯠꯂꯅꯤ 360 ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤ ꯅꯪ 360 ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ 360 ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯆꯠꯂꯦ 시북 ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ 시북 ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ 360 ꯑꯍꯨꯝꯂꯛꯇꯤ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯀꯌꯥ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤꯒꯤꯗꯨ 330 ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨ 330ꯗ ꯅꯪ ꯆꯠꯄ ꯍꯧꯔꯅꯦꯕ 330 ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯡꯒꯜꯅꯤꯀꯣ 330 ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯦꯞꯀꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪꯅ ꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯁꯝꯊꯔꯨꯔꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥ 360 ꯇꯥꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯀꯥꯟ 360 ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯁꯤꯗꯤ 330네ꯕ 360 ꯌꯧꯒꯗꯧꯕ ꯀꯌꯥ ꯋꯥꯠꯂꯤꯅꯦꯕ 30 ꯋꯥꯠꯂꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯦꯞꯄꯒꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯦꯞꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯡꯒꯜꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯡꯒꯜꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕꯁꯦ 30네ꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥ 30 ꯋꯥꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯍꯧꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯁꯤꯗ 330 ꯂꯩꯕꯅꯦ 360 ꯌꯧꯒꯗꯧꯕ 30 ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯌꯦꯡꯉꯨ 330ꯗ 30 ꯇꯤꯟꯁꯤꯟ ꯇꯥꯔꯗꯤ 360 ꯇꯥꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ 30 ꯋꯥꯠꯂꯤꯀꯥꯟ ꯂꯩꯍꯧꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥ ꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯆꯗ꯭ꯔꯣꯕ ꯁꯤꯗ -1410 ꯒꯅ ꯂꯩꯖꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯪꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯥꯔꯛꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯦꯡꯒꯜꯅ 30 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯀꯣꯁꯦꯛ -1410 ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯁꯦꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯁꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯁꯦ ꯀꯌꯥꯗꯅꯣ ꯂꯩꯖꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ 30ꯗꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥ ꯂꯩꯖꯦ ꯀꯣꯁꯦꯛ 30 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯕꯨꯛꯇ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯁꯦꯛ 30 ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯅꯪ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯗ ꯀꯣꯁꯦꯛ 30 ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯁꯦꯛꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯣꯁꯦꯛꯇꯤ ꯁꯥꯏꯟꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯄ꯭ꯔꯣꯀꯦꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ 1/sin 30ꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯑꯗꯣ 1/sin 30ꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ sin 30ꯗꯤ ꯅꯪ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ 1/2 ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯛ ꯄꯨꯈꯠꯂꯣ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ 2 ꯇꯥꯅꯦ ꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯤ 30 ꯃꯄꯥꯗ ꯂꯦꯞꯄꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯩꯅꯥꯝ ꯆꯠꯇꯥꯔ ꯅꯪ 1000ꯂꯛ ꯆꯠꯇꯥꯔꯁꯨ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯇꯥꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯗꯤ
ꯑꯗꯨ ꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯣꯁꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯗ -1410 ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 1 gazillion ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯪꯅ ꯆꯠꯂꯨꯔ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯥꯔꯛꯏ ꯃꯐꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯗꯤ ꯇꯥꯔꯛꯏ ꯃꯐꯝꯗꯤ ꯁꯤ 30 ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯤ 30 ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯈꯣꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯇꯨꯏꯇꯤꯚꯂꯤ ꯍꯣꯠꯄ ꯅꯪꯅ ꯃꯤꯠꯅ ꯁꯪꯁꯪ ꯎꯔ ꯍꯣꯠꯄ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯣꯠꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯃꯦꯊꯠꯅꯤꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯣꯠꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯃꯦꯊꯠ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯃꯦꯊꯠ ꯅꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯦꯊꯠ ꯍꯣꯠꯂꯨꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯠꯀꯦꯔꯥ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯃꯦꯊꯠ ꯃꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯃꯦꯊꯠꯅ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯩꯀꯣ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯣꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯣꯠ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯏ 3 ꯄꯥꯏ ꯁꯣꯔꯤ 2 ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ 360ꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ x, y ꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣꯕꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯃꯥ ꯖꯔꯅꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯧꯕꯗ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯨꯗ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 360ꯅꯤ 360 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯔꯦꯗꯤꯌꯥꯟꯗ 2 ꯄꯥꯏꯗ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦꯕ 2 ꯄꯥꯏ ꯑꯣꯔ 360 ꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯣ 2 ꯄꯥꯏ ꯑꯣꯔ 360 ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯥ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 4 ꯄꯥꯏ ꯇꯥꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯥ ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ 6 ꯄꯥꯏꯗ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯀꯣꯁ ꯇꯦꯟ ꯀꯣꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯇꯔꯨꯛꯃꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯠꯆꯔꯨ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯀꯔꯝꯗ ꯍꯪꯖꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ 2 ꯄꯥꯏꯒꯨꯝꯕ 2 ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ 360ꯒꯨꯝꯕ 4 ꯄꯥꯏꯒꯨꯝꯕ 4 ꯄꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪ ꯍꯣꯠꯇꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ 4 into ꯄꯥꯏꯗꯤ 180ꯅꯤ ꯄꯥꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯤ 180ꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯍꯣꯠꯇꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯩ 6 ꯄꯥꯏꯒꯨꯝꯕ इबन होइबा यारे को 2 पाई जे 2 जी बन नत्रो 4 पाई जे 4 जी बन नत्रो 6 पाई अदे 8 पाई गुम्बा 10 पाई गुम्बा सुगुम्बा दम मोजे रिपीट दम तोरखने हंजलखने बदो गंदारबो सी खंगमिना हंजलखने रिपीट तोरखपै हाइबेट्रदि हंजलखने हाइदि मोय सेम मफमदो सेम पोजीशन दो तारखने हाबने हाइबेट्रदि वैल्यू सब मानगने सेम वैल्यू होइने हाबने यारे को अदुना अखोइना होतुइ जानि सु मेथड तो होलक्तुइ जा अखोइ cosec of -1410 हाबने यारे को अदो we know that सुमाइनेरो we know that cosec वगैरह any यारे को अदो सिगी cosec आरो cosec x है कदरबा repeat cosec x हाइबजा repeats after कयादा 2 पाई वगैरह 4 पाई वगैरह 6 पाई वगैरह 8 पाई वगैरह सिरा रिपीट तौरपनिना नंगना cosec हाइरगा -1410 हाइबजा सी करिगे सब माना के हाइकांदा cosec हाइरगा यारे को -1410 प्लस 2 पाई हाइरको मतमदा वैल्यू सब माना गनेबा छैना हाइनि जिगान ताब्रेउ cosec हाइरगा -1410 हाइबगा को cosec हाइरगा -1410 प्लस 2 पाई हापसलकपदा कई मकाइबा लैतेबा ज्ञान तारबो 2 पाई द नते नंगना सिरा 4 पाई हापसलजु कई मकाइबा लैतेबा 4 पाई होइना हापजु कइसु अकाइबा लैतेबा कहीं ना कांदा रिपीट तौरे हाब सेम वैल्यू दुम सेम मफम दुम तारक्तुने नंगना 4 पाई ना एंगल दो 4 पाई हाइजे 4 पाई अमुका ससलो हाबनिको अदु दुम सब माना मफम तागिनेबा सिंदा ज्ञान ताब्रा स 4 पाई हाबको यारको अदु इतारि सिंगजि cosec -1410 लेरेको द प्लस 4 पाई हाइजे कनानो 4 पाई हाइजे कनाम तना थिए 4 गा पाई दी 180 हाबने 180 पुरीना राइबने अदु इतारि 180 द 4 न पुरीन तारि 40 पुरीना बिने क्वाइ हाइतबा हाँ कहीं तो 760 ताब्रा 720 ने 720 ताई यारे को
ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯗ 4 ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄꯛꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ 4 ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕꯁꯦ 4 ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄ ꯀꯥꯟꯗ 4 ꯄꯥꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ 720 ꯇꯥꯔꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 720 ꯍꯥꯞꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯅꯪ ꯈꯪꯉꯛꯀꯅꯤꯀꯣ 4 ꯄꯥꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄ 8 ꯄꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯛꯁꯤꯀꯣ ꯁꯦ 4 ꯄꯥꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ 8 ꯄꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯛꯁꯤꯀꯣ 8 ꯄꯥꯏꯗꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ 8 ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ 8 ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ 4 ꯄꯥꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ 8 ꯄꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯛꯏꯁꯦ 2 ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ 8 ꯄꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ 8 ꯄꯥꯏꯁꯤꯗꯤ 8 into 180 ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯇꯔꯗ ꯍꯣꯠꯀꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯄꯨꯏꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯇꯜꯂꯦ 180 into 8 180 into 8 to 1440 tare 1440 1440 adu karigino ine specially nasai 4 pi khalambay mahutta natraga 2 pi hapasu yai 6 pi hapasu yai adugi mahutta ine 8 pi oina hapai je kai no ai kan 8 pi hega hapa kan the value ja 1440 tare 1440 di 1410 je ga jam nakna dro naknai natra adugi ne baina khwai nakna bu do thirai ne 8 pi jina khwai nakna le me value da adui tari si je kya tarba cosec araga 1410 dagi 14 sorry cd ani je punjana yare khaidong na ro 1440 dagi 1410 khaidong ro abne adu kya tar si 30 dare yo 1440 dagi 1410 khaidong tar 30 dar bo adu cosec 30 dina sai ta gi do 2 da abne cosec 30 gi value na sai ju ne sam manai tu nang cosec 30 gi value na sai ju 2 dai do adu na method ani je sam manai ba method ni sam manai do nang na apama mong de khalo si na hena laibra ani su method na ahan method na ga do ba nang keno to ro ko ira lai tare si kyan tare ko ado koi ba do negative yaw bai ne khoi ne anti clockwise koi rai sorry negative yaw pai ne ko clockwise koi rai do ado positive oi tar di hoje homework aina pi give do question number 6 e homework ne ha give do homework sida di nang horen answer holak ko matam da kai dong ne ba nang clockwise way na anti clockwise way na koi gra ne ba yare ko anti clockwise way koi ga dum ne ko haidi kai gino kan sira plus ne ba sign de aure je to question number 6 de yare do amatang hola loi salaji kai gino kan noi da chamana do ne question number 6 7 ga mana ya do 7 hole ko adu tari noi na san noi 6 homework ta ok tare aduga hoji question number le maru je question number 8 ne question number 9 ne question number 10 ne moi hom je ne sida ai ama khatang hot kan ni si jo ko kai yunai kan da question number 6 ga 7 ga mane hai tari degree da piram map to 765 degree 1000 minus 1410 degree asirana ga dor ba radian da piram map to 19 pi by 3 minus 11 pi by 3 cot minus 15 pi by 3 aduna am khatang hola yani dana aduna se noi homework se question number 9 je homework ni are ko ai hoji question number 10 hot kya question number 10 सब माने ये ना साइ मेथड तो ani ri manung da me to holo code hara minus 15 pi by 4 hai na tra adu 15 pi by 4 ga khwai nang na ba ma hapak tare na ara ko code hara ga sira 15 pi by 4 di kya no 15 pi by 4 hai tar di 15 the 4 15 pi by 4 di kana ga सब माने 15 the 4 ne yan tar di kya tare sa 15 the 4 ne yan tar di 4 point something dar pura anate 3 point something dar to ngani 3 point haidi 15 the 4 ne yellow 3 jalani 12 30 point adu itardi 7 ya 3.7 dar ani ai ko 3.7 me ya dar ne ba adu 4 ga nang na re ntra 4 ga nang na re aduna 3.7 pi ne ba yan dar ba 3.7 aduna 15 pi by 2 haija 15 the 4 ne yalaga 3.7 da ni na 3.7 pi ne ba adu itardi na na ko daraga minus sigi 15 pi by 4 le jaram ne ba 15 pi by 4 adu nang plus hara kana apsalak pa yai ba 4 pi apsalak pa yai ba aina sai hai gib do sim sigi maram ji pirang godum ni ko maram pirang godum ni kai no ha kan da nangi code x har ba trigonometric function khudimak repeats tawre ba after kari after nang angle du kaya pa matam da 2 pi gumba 4 pi gumba 8 pi gumba
adagi 10 pi 6 pi wala me ko ije 6 pi gumba 8 pi gumba 10 pi gumba sugumba da repeat tawre ba aduna nang 4 pi haiba angle je manung da hapsala ba matam da ko ma adum repeat tawre hadi hanai mafam da dum tasale ha bane ba adu itari kai tawre ba value du mana ne ha bane yan dai ko aduna nang 4 pi hapak ba kisu ide aina ha do hapa ya bi 2 pi jo hapa ya 4 pi jo hapa 6 pi 8 pi jo hapa ju ya adu nang na kari gidamakta specially 4 pi choose tawre no ai kanda kamaina thi gi ai kanda sigi nang na se yauri ba ngang je kana khwai nak na gi yang wa bane ma khwai nang nei je ma gi value je hoto ka da 3.7 ta le me o 4 ga nang na re doi tari 4 pi hap salak phane adu ne na sa ju to gri do siraju to wi ju ti samana na siraju angle do 1410 le bane ba yare ko adu do ke do ba ani 8 pi specially ha pai do kai no ka 8 pi di nang hoto yang kan da sin sa gi 1410 du ga ma nei ba ha pa ya bi 2 pi 4 pi 6 pi loi ha pa ya ba adu da khwai nang na ba je ma khwai nang na ba je kana wa ma ge ba sigi 8 pi bo me ba adu gi ni ko 8 pi ha pi do adu mai na hausi gi du ju 4 pi ga nang na bai nei na 4 pi ha pi je adu I tari se ko da ga si di hoto si hot kai tar di minus 15 pi by 4 ha na tro plus 4 pi si nang na LCM log tar di 4 tar hai adu si di minus 15 pi tar hai si na som sa ki tar di kya tar ba 4 ga ni ko 4 are 16 pi tar hai adu si di kya tar hai 16 pi minus 15 pi di kya tar ba 1 pi khatang ha re hai di pi khatang ha re pi by 4 pi by 4 adu code pi by 4 ki value di kya tar pi by 4 is the 45 ne ai na nga na gi do ka so ya de na ma jo hai gi do 0 degree hai tar di 0 radian da 0 radian ni 30 degree hai tar di radian da pi by kya ne ba pi by 6 ne ab do the 45 degree hai tar di ka ya de gi do pi by 4 ni adu go 60 degree hai tar di kya ne ba pi by 3 ne ab do 90 degree hai tar di kya ne ba pi by 2 ne ab do sir pi by 4 ai je kanam ta na te ba 45 degree ne ba nang code 45 degree hai ba sa ma nei ba se code 45 di kya ta ba code 45 ti nang class 10 gi do jang code 45 ti 1 by 10 45 ko sa ma na du ne ai di ani do reciprocal di ado 10 45 ki value di kya ta 10 45 value 1 ta ne nang jang class 10 da 10 45 1 by 1 di kya ta ba 1 ado CI step se sam yaram ni ko code 45 ba 1 sira dum 1 ta san yaram ne ado nei gyan taram moi trana to one are ko smai no ko to haigero sibo haigero nda kamin binaro ne lura moi de gejo ado nang holakpa matam da horen nang holakpa matam da confuse tu je kari no confuse tu je horen nang homework to tawre khala je abse sai question number 6 se homework tawre ai homework figure ko question number 6 jo homework to question number 6 se tawre khala je ba ado sin kya hai ba asle ja sin 765 lei bane ba ado nang hapak pa matam da sin haraga 765 plus haraga 2 pi gumba 3 pi gumba hapak tari yaroi ko yare ko aduna method ani do nang khan dare method ani de garamba sumaina satlaga direct oina satlaga tawbi do mathang satla tawbi do in tawgera natra hapsin mi do tawgera du khalaga tawk tare yare ko adune aduga sumaina ga leer me khala je ba ai na side hole is the negative ngai gi loi hot khre ba hauji hole do manung da negative lei banga ta gi hot khre ba ado homework ti plus ki nga ta pi khre ba do no hen gyan tar moidra na ha gi tawbuni ko Siner sumaina se 330 le map siner 330 le map adu nang horen hapak pa matam da kya hapak ni siner ga 330 o madi 330 ni na 2 pi ga nak na re na nang 2 pi hapak ne ba asi angka hot pa yara roi ko nang angka hot pa yara roi nang kya hapak ni sira kana ai ngami se kya hapak ni kana ai ngami ai di manung da 330 le matam da nang o sar na sai 330 ga nang na di 2 pi di 360 da tu ni na o 330 ga nang na re na 2 pi hapak tar di hot pa ya roi ba nang ka mai to ka ni nearest nice me minus 2 pi hapak ka ne ba yare ko si plus 2 pi hapak me to ko minus 2 pi hapak ka ne ba ai di minus na ai je kanam ta na te ba smile ba to ka do ba plus na ai da di plus 2 pi ai da di som da smile sal wa ba ne ba minus 2 pi hai be thadi ka do ba Seller mangang ja
सोम दे चलो आबने क्लॉकवाइज चलो आबने -2 pi अदु से लो आबने अदु इतारी माइनस ता केरा प्लस ता केरा दुम मफम दो दुम ता दुरमने अदुना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गेना रिपीट तौइजा +2 pi से 2 pi 4 pi 6 pi 8 pi अदु नत्रगना अतोपरोम दा यारगना -2 pi -4 pi -6 pi -8 pi यारेको अदु नंग होरे आपको से माइनस अदु मनुंगदा प्लस लेम तादी नंग -2 pi -4 pi -8 pi सुगुम दे खनतारे अदु मनुंगदा माइनस लेम मगन नंग +2 pi +4 pi +6 pi +8 pi दे खन ज्ञान ताद्रो ज्ञान ताब तादब्रन ताइना रो अदु को लोसलजे यारे वारे होमवर्क से क्या है बा ए होमवर्क में पिरमद्री होमवर्क में पिरमद्री पीगरे यार क्वेश्चन नंबर 9 है होमवर्क से क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 6 ने क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 6 ने अदुगा क्वेश्चन नंबर 4 ने अहम गतनी क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 6 ने क्वेश्चन नंबर 4 ने Okay, yan tare hare ko. Yeah. Okay, see you in the next video.